kuri wa munsi wa none ufata pension ntoya ku giti cye afata 5,200 ibihumbi 5,200 rero niba uri mu mujyi ntacyo wayamaze ntabwo ushobora kwigura n'umufuka w'amakara ko umufuka w'amakara ugeze mu 9,000 umva rero yatunga mu pension ati ubuhamya nk'ubu bwa bamwe mu bari mu kiruhuko cy'izabukuru bwumvikanisha ubusharire bugaragara mu buzima babayemo bitewe n'amafaranga bahabwa y'izabukuru bafata nk'intica ntikize atajyanye n'igihe. Amafaranga bari mu kiruhuko cy'izabukuru bahabwa aranyuranye, ariko impuzandengo yayo ni 5,200 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe basaba ko mu buryo bw'amaburiburi uhabwa make yahabwa 25,000 buri kwezi. Uyu ni Nzabahimana Felix, umunyamabanga w'umuryango bari mu kiruhuko cy'izabukuru mu Rwanda. Nafashe umushahara wa 5,000 birenze 5,000 hano mu mujyi, ntangira akazi ibyo 5 nakodesheje inzu, 5 nahembye umukozi, 5 naguze ibikoresho byo mu rugo ikipoma, 5 nagurije umuntu n'amafaranga 1,000 kandi amafaranga arantunga nta kibazo agiye mu mwaka w'1939. Kumva rero icyo dusaba nuko pension yahozwa n'ibiciro ku isoko kugira ngo umuntu agire icyo yakora. Kavuga utenda simaguraga ikintu n'iki none sima igeze hanga kuki batazamura iyo pension ikajyana igahuza n'ibyo biciro umuntu akaba yakora nk'ibyo bikorwa akoraga ikene. Inyigo zagiye zikorwa zagaragazaga neza yuko umuntu nibura afashe pension y'amakeya ari 26,000 ariko nayo ni makeya cyane. Abari mu kiruhuko cy'izabukuru babona guhabwa ayo mafaranga bita make nk'akarengane bakorerwa kandi baratanze imbaraga bakorera igihugu. Ako karengane ariko gakanwa na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igenzura ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB gishyirwa mu majwi. Gusa iyi minisiteri itanga icyizere ko ayo mafaranga azongerwa kubw'ineza leta ifitiye abaturage. Eric Rwigamba ni umuyobozi mukuru ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Iki kibazo kirazwi, ariko wenda manze nsobanuye ko amafaranga ya RSSB umuntu abona bitanu ku kwezi. Ayo mafaranga 5,000 ku kwezi ntabwo yatunga umunyarwanda wageze mu zabukuru muri uyu mujyi wacu. Mu rwego rwo kureba ngo leta abanyarwanda bashoboye kwiteganyiriza nabo babaho mu buzima bwiza, hari amafaranga agiye kuzamurwaho kuba abantu babona amafaranga make cyane adashobora gutunga umunyarwanda muri iki gihe tugezemo. Itegeko rigenga amafaranga agenerwa bari mu kiruhuko cy'izabukuru riheruka kuvugururwa muri 2002. Mu myaka 14 ishize niko ibiciro ku masoko byakomeje kuzamuka, ifaranga ry'u Rwanda naryo rigenda rita agaciro. Peter Muyombano, Flash TV.